Pozdrav svima. Ovdje već nekoliko dana predivno, sunčano, vedro vrijeme, što nije karakteristično za Irsku. Bude tu sunčanog vremena, ali kratkotrajno. Ovdje je vrijeme dosta promjenjivo. Bude sunce, pa onda oblačno, pa onda neka kišica pada, ali ne onaka kiša kao na Jadranu, pljusak, nego rominja nešto. Možete čak i hodat po takvoj kiši, nećete pokisniti. A to naravno znači izlazak vanka. Ovdje se vrijeme i sunce cijeni, što je na neki način dobro kad ga ima malo, jer onda kad god se pojavi idete van, a ne tamo na Jadranu gdje sam bio, Split, Šibenik, Zadar, gdje ima jako puno sunčanih dana, vani sunce, a vi doma sjedite, krivite kičmu pred ekranom kompjutera. Međutim, htio sam iskoristiti ovu šetnju da skupa malo se prisjetimo koji su to benefiti koje donosi jedna šetnja u prirodi. No prije nego što pređem na tu temu, želio bih napraviti jednu malu digresiju, odnosno apelirati i pozvati ljude, a vezano uz moj nedavni video o tome zašto me ignorira Bratislav Savić ako vjerujem u čuda, gdje se javila ženska koju je on, kako kaže, prevario za 100 eura, a on to ne demantira, iako sam ga ja pozvao, pa je pretpostavka da je to istina. Da se jave ljudi koji su iz Leskovca, koji znaju za tog momka, pa da provjerimo i onaj drugi dio optužbe. Je li on manifestirao stan, da li on negdje živi u nekom svom stanu, ili je opiturao samo nekakvu sobu kod, ne znam, svojih roditelja ili gdje već. I druga stvar, ako je netko iz Čuruga i ako netko pozna Radimira Danilovića, inače poznatijeg kao Rade iz Novog Sada, a također i sliku koju koristi na društvenim mrežama, koristi neku sliku iz mlađahnih dana, ušao je već u 6. desetljeće. Dakle, ako neko zna tog lika ili živi tamo u Čurugu, u njegovom selu, da se javi pa da kaže ko je taj lik, da li on uopće postoji, da li je on stvaran. Jer njega naime u ovim krugovima na društvenim mrežama niko nikada vidio nije. Pa da riješimo, da dvije muhe jednim udarcem na taj način riješimo, pa evo pozivam vas da se javite da pokušamo doći do novih informacija. Toliko o tome. Zakoni zdravlja koji se udovoljavaju, odnosno koji se sprovode fizičkom aktivnošću na otvorenom, kao što je brza šetnja koju ja često prakticiram. Znam nekad dnevno propješačiti i 10 km, a imam ovdje jednu dionicu koja je točno 6 km i to prođem za sat vremena, što znači da 100 metara, 1 minuta mi treba za 100 metara, što je odlična fizička aktivnost, dođem kući, sav preznajem. Koji su to zakoni zdravlja koji se udovoljavaju fizičkom aktivnošću na otvoreno? Ko papagaj već sam nekoliko puta najavio, još ništa nisam rekao. Izloženost suncu, na primjer, jedan od zakona zdravlja. Naravno, ne misli se na pretjeranu izloženost suncu, niti na onu ljetnu, podnevnu izloženost. To je opasno, to nikako ne bi savjetovao, ali jednu umjerenu dnevnu eksponiranost suncu, ona je svakako potrebna, zato što, kao što nam je poznato, sunce je faktor koji sudjeluje u endogenoj, odnosno vlastitoj proizvodnji vitamina D, određenog kompleksa vitamina D, a koji sudjeluje u prevenciji bolesti, odnosno sprječava nastanak raznoraznih bolesti i jača imunitet. Ali sunce je korisno i kod još jedne stvari, a to je što ono proizvodi serotonin, takozvani hormon sreće. Radi se o neuroprijenosniku, ali ne samo serotonin, nego fizička aktivnost producira i, odnosno potiče i endorfin i dopamin. To su sve neuroprijenosnici koji stvaraju osjećaj zadovoljstva i sreće. I upravo zato u psihološkim krugovima se kaže, osobito u krugovima behaviorista koji se bave ponašajnim aspektom,
nema tog problema kojeg brza šetnja neće riješiti. Upravo zbog ovog. Izloženost suncu i izloženost fizičkoj aktivnosti. Dalje, zrak. Svakoj stanici je potreban kisik. I sad zamisli udisati zrak u prirodi, kroz neki drvored, ne negdje uz cestu da udišete ispušne plinove, nego negdje na planini, na livadi nekoj, uz more. To je nezamjenjivo. Dakle, nije svejedno jel vi trčite ili vozite biciklu u teretani u zatvorenom prostoru ili ste na otvorenom. To su dvije neusporedive stvari. I sad zamislite sat vremena šetat. Pa krv je bogata kisikom. Svaka stanica je dobila svoju potrebnu dozu kisika. Voda. Dakle, ja popijem vodu i prije polaska i nakon, a dobro je imati vodu i u ruksaku, jer čujte, čovjek se znoji, to dosta vode ode tijekom znojenja. A znojenje je korisno, normalno, ono izbacujete iz tijela toksine, pa se vratiti kući i neko će reći da ja kao Miroljub Petrović, on priča o ovim stvarima, ali što se Miroljuba Petrovića tiče, taj njegov dio, gdje on govori o zakonima zdravlja, to ja uvažavam i poštujem. To ne da ima smisla što on priča, nego to je točno, to je tako, to je dokazano. A onaj drugi dio, pod mač Bato, ona velika Srbija o kojoj priča, i to me uopće ne zanima, toga one demoni neki njegovi, to uopće niti ne slušam. Naravno, tu su i osjetilni doživljaji, mirisi, zvukovi, taktilne senzacije, vjetra primjerice. To ne postoji u zatvorenom prostoru ili za ekranom kompjutera. Toga tamo nema. A kad se vratimo kući, pa ko može zamijeniti jednu voćnu salatu ili jednu povrtnu salatu? Ma to je ludnica. Također, ja kad se vratim kući, ja odradim i hidroterapiju. Što je to? To je tuširanje u mlazovima vruće i hladne vode. Wow, kako bi rekla ova Ana Bučević, wow, sav sam se naježio. Zašto je to dobro za zdravlje? Zbog toga što prilikom izloženosti vrućoj vodi, naravno vruća toliko znači topla da možete to izdržati. Ali nije mlaka, nego topla, jako topla. Kažem, najviše topla što možete izdržati. Evo, to je najbolja definicija. Dolazi dakle do vazodilatacije, do širenja krvnih žila i mnogo krvi ode znači u potkožno tkivo. Nakon 1 minute izloženosti, otprilike, nekad sam to štopao, sad više to ne štopam, nakon toga okrenem na maksimalno hladnu vodu. Neka ta razlika u temperaturi zna biti preko 30 stupnjeva. Možete misliti koliko je to. Na maksimalno znači hladnu vodu okrenem i tada dolazi do vazokonstrikcije, do sužavanja krvnih žila u potkožnom znači tkivu i ta krv negdje mora otići. Ta krv onda ide u unutarnje organe. Dakle, i tako radim neizmjenično nekoliko puta. 3, 4, 5, 6, koliko vam paše. Dakle, krv ide u potkožno tkivo, pa krv ide u unutarnje organe, pa u potkožno tkivo, pa u unutarnje organe. Dakle, dolazi do jednog snažnog komešanja krvi, stvaramo jednu pumpu, doslovno pumpu, i tako bogata krv kisikom i drugim hranidbenim tvarima, ukoliko jedete hranu u kojoj ima hranjivih tvari, a ne samo neku bezveznu mrtvu hranu, vi zapravo na mjestima koja već dugo nisu dobila ni kisik ni hranu, nasilu gurate, nasilu prokrvljujete kapilarice i krvne žile koje su ih dugo sačekali, koje su se počele sužavati. Tako da, ljudi moji, kad god je lijepo vrijeme, pa čak i kad nije, ruksak na leđa i u prirodu, jer tamo je zdravlje.